Zovem se Bogan Čuturica i korisnik sam zavoda Male pčelice. Zavod je osnovan davne 1972. godine. U zavodu danas živi 900 korisnika, različitih po godinama, sklonostima, obrazovanju, sa vrlinama i manama. Ali svi želimo istu želju, da drugarski i složno provedemo ovaj dan. U ime organizatora festivala pozdravit će vas naš direktor, dr. Vladica Stanojević. Evo ovako nisam vam hvala. Ja bih pre svega da pozdravim pomoćnicu iz Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka socijalna pitanja, pomoćnicu za socijalu, socijalnu zaštitu, gospođu Suzanu Mišić. Pozdravljam mog velikog prijatelja, brata i druga, predsjednika opštine Knić, Miroslava Nikolića. Sa nama je danas iz gradske uprave Nikola Ribarić, načelnik za socijalna pitanja. Jedan veliki pozdrav mom velikom prijatelju Zoranu Vasiljeviću iz Republike Srpske, Dom za invalidna lica Višegrad. Ustanova Kovanski most iz Podgorice, moj prijatelj Dušan Vaselj. Pozdravljam sve direktore u sistemu socijalne zaštite, sve direktore centara za socijalni rad, predstavnike crkve, pozdravljam sve korisnike iz cele Srbije i okruženja koji su danas došli ovde da budu deo nas. Dobar dan svima vama. Želim vam ugodan dan i želim vam da se lepo provedete na 9. međunarodnom inkluzivnom festivalu Note za sve. Devet godina unazad, zajedno sa mnom 6, ovo je 6. festival kako sam ja prisutan. Iz godine u godinu smo napredovali, iz godine u godinu smo bili sve bolji i bolji. Danas, što se zavoda tiče, oni su pravi profesionalci, oni smeju da stanu svugda i svakome na megdan, oni mogu da pevaju gde god hoćete, oni otvaraju mnogobrojne manifestacije, kako u Kragujevcu, tako i širom Srbije. Svi ih zovu, svi ih vole, oni su hor, inkluzivni hor Raspadne pčelice. S ovakvom festivalu se radujem kao malo dete. Ja sam deo njih od 2013. godine i zajedno pevam sa njima punih 6 godina. Oni imaju moju podršku, oni imaju podršku grada, oni imaju podršku ministarstva. Žena koja je danas ovde s nama, ona ih sluša punih 6 godina. Punih 6 godina, nekada kao direktor Gerontološkog centra Beograd, a danas kao pomoćnik ministra. Ja slobodno mogu da kažem, to je žena zmaj. Žena koja dolazi iz socijalne zaštite, žena koja se dobro razume u socijalnu zaštitu i žena koja će zajedno sa nama, koji nešto vredimo u ovoj socijalnoj zaštiti, promeniti isto. Promeniti najbolje. Ja vas molim da jednim velikim aplauzom pozdravite gospođu Suzanu Mišić, pomoćnicu ministra za rad, zapošljavanje i boračka socijalna pitanja za socijalnu zaštitu, koja će vam se ovim putem obratiti i zvanično otvoriti 9. međunarodni inkluzivni festival. Zovem. Zbog ovog malog emotivnog izliva, ali Vladica, direktor ove sjajne ustanove, moj dugogodišnji prijatelj i zaista skidam kapu svaka čast na sveme onome što je on uradio i naravno njegov tim i svi vi i svi mi zajedno to mogu reći. Ali pre svega, evo, veliko mi je zadovoljstvo što sam pre svega danas ponovo 6. ili 7. put ovde sa vama. Jako sam srećna zbog toga. Mnogi su htjeli biti danas ovde sa vama, nažalost zbog nekih drugih obaveza nisu mogli, pa pre svega imam obavezu da vam prenesem pozdrave ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodina Zorana Đorđevića. On je trebalo da bude ovde danas sa nama, ali rekao je da, s obzirom da nije, da vas sve pozdravim,
vama koji ste danas ovde, jer ovo je zaista sjajna, jedinstvena prilika da pokažemo da Srbija se odnosi prema svima jednako, da poštuje svačija prava i da se trudi da onima čije su mogućnosti nečim zašto oni nisu krivi sami na neki način ograničene, da se potrudi da kroz svoj rad, kroz zalaganje, kroz trud otkloni prepreke koje ih ometaju u nekom uobičajenom životu, rekla bih. Kao što Bogdan malo pre reče, svi smo mi jednaki, ali smo različiti u nekim svojim osobinama i manama i mislim da je to ta različitost zapravo bogatstvo koje imamo i koje delimo na ovakav način. Ovaj festival je izraz toga, naše različitosti i našeg bogatstva u toj različitosti. Ja vam se zato zahvaljujem u ime ministarstva i u ime vlade što ste danas ovde, što podržavate ovu manifestaciju i želim posebno da se zahvalim učesnicima, dakle onima koji će se danas predstaviti ono najbolje što znaju, mogu i umeju, ali i zaposlenima. Napomenemo i da su ljudi koji rade u socijalnoj zaštiti jako važni, jako bitni i da bez njihovog entuzijazma u ovom poslu koji je izuzetno težak, to znaju oni koji dođu pa odustanu, dakle oni koji ostanu su onako čvrsti i iskaljeni. Znam koliko je posao težak i sama sam deo čitave te priče i evo, znam da možda ne znači mnogo, ali jedna zahvalnost svim zaposlenim u socijalnoj zaštiti na trudu, entuzijazmu i ljubavi koju pružaju svima kojima je naša pomoć potrebna. Još jednom se zahvaljujem direktoru, razigran i dan za pamćenje. Hvala vam najlepše. Ja ću samo još par reči. Juče u zavodu Male počela 6. međunarodna slikarska kolonija Pčelice 2018. Ja sam ponosan na ekipu, na selektora Predraga Beđura Kićevića koji nam pomaže da organizujemo svaku narednu koloniju. Zahvaljujem se Noel Perrieru iz Francuske, slikaru koji je danas sa nama ovde. Peti Deneli iz Bugarske, Lojze Kališek iz Slovenije, Snežani Melnik iz Ukrajine, Mišu Vemiću iz Crne Gore, Irini Černjavski iz Srbije, Vanču Hristovu iz Makedonije, Esmi Šabić-Čevra iz Bosne i Hercegovine, Ratku Jankoviću iz Srbije i Suzani Stojadinović, Srbija ili Meksiko, kako god hoćete. Jedna dobra ekipa, slikari koji će svoja velika dela ostaviti zavodu. Zavod do sada u svojoj arhivi ima preko 100 dela koje mnogo vrede. Ovo će biti još 20-ak najmanje u našoj arhivi. Hvala vam što svoju pamet, svoju lepotu ostavljate korisnicima zavoda. Hvala vam najviše. Hor Zavoda Raspevane pčelice deceniju unazad peva širom Srbije i učesnik je mnogih festivala. Svojim repertoarom osvaja srca publike različitog miljea. Nadam se da će osvojiti i vaša. Samo za vas pevaju pčelice. Aplauz.